Ekologija kao sam problem i zaštita životne sredine nikad se ne može posmatrati kao jedan problem. To je jedan potreban jedan sveobuhvatni plan gde bi se reagovalo i poboljšale stvari u životnoj sredini. Problema je mnogo. Dakle, oni pored same ekologije zahtevaju neka tehnička, tehnološka rešenja koja mogu doprineti toj situaciji. Zahteva se i promjena svesti kod lokalnog stanovništva i jedan sveobuhvatni plan za rešenje tog problema. Na kraju, problem životne sredine se ne može posmatrati izolovano ili odvojeno od primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite, jer je to svakako jedan od bitnih faktora na kvalitet života i zdravlje lokalnog stanovništva. To mogu da ti kažem da mi se ni malo ne dopada. Katastrofa. Koliko ima i smeća i na ulici, slabo čiste, a do duše i narod je dosta tu loše treba, ima kontejner, oni na ulici bacaju i pikaci, ne znam šta se ko stigne i flaše. Zašto? Ako je pušač, ima korpa, neka stavi pikavac i za to sam protiv. Drugo, i voda nema. Katastrofa, vodu nemamo ni po ujutru, 1-2-3 sata i uveče. Ja ne znam, a Lešak ima vodu i Sočanica samo Leposavić ne. Šta je razlog? Stvarno ne znam. Pa ekologija ne samo u Leposaviću, nego u čitavoj Srbiji je ravna nuli, jer kad pogledamo kakav nam je pored Ibra, one vrbe su okićene sa najlon kesama, evo, juče sam baš bio nešto pored Ibra, pa nemaš gde da zgaziš od flaše plastične, od svega, ali mi smo takav narod. Išao sam pre neki dan, prekjuče, sa Dobrijom iz Raške, pa nemaš 5 metara pored puta da nema plastična flaša. I nemamo šta da govorim. Ja jedino što mogu da kažem, imali smo u Vučanskoj banji napravljeno letnikovac, napravljeno bilo divota da čovjek može da sedne, da se sve smo rasturili, sve tu ne može da se priđe, ono je ruglo. Ja pokušavam da budem malo kreativan. Ono što je očigledno, naravno, divlje deponije, o njima se duži niz godina priča, ali opet nemamo sistemsko rešenje koje bi pratilo taj problem. Dakle, mnogo više se smeća proizvodi, a reciklaža je na izuzetno niskom nivou. Recimo, prosek balkanskih zemalja je pre svega ovo što se zove naš deo Balkana, je 4% na godišnjem nivou reciklaže, dok imamo recimo iskustva iz Ljubljane, Slovenije, koje nisu tako daleko, gde se reciklira preko 90%. Dakle, reciklaža, ali reciklaža bez sistemske i institucionalne podrške jednostavno nije isplativ posao i ljudi ne vide ekonomsku dobit od bavljenja tim poslom, tako da mora da postoji neka vrsta podrške na nivou čitavog Balkana. Životna sredina je jedan sistem koji je povezan i granice jednostavno tu ne igraju veliku ulogu. Reke prolaze kroz različite administrativne podele i granice, tako da jednostavno sistemsko rešenje je potrebno za čitav region. Naravno, individualni primjeri i rad svake lokalne zajednice na rešenju ovog problema će sigurno doprinuti tome. Pored toga, isto bih napomenuo da pored reciklaže koja jednostavno malte ne i ne postoji, veliki problem su otpadne vode, komunalne vode, kao industrijski otpad. Dakle, ekonomska nemoć stanovništva utiče na to da za otvaranje različitih radnih mesta u industriji jednostavno ti ekološki standardi se ne poštuju na regionu Zapadnog Balkana i to je veliki problem. Dakle, nemamo dovoljno novca, prosto rečeno siromašni smo, trebaju nam radna mesta, a to s druge strane ostavlja nepopravljive posledice na životnu sredinu i naravno kasnije na zdravlje ljudi. Ono što mi zovemo jalovište, u stvari deponije industrijskog
otpada. To je materijal koji zaostaje nakon proizvodnje u postupku prerade olova i cinka. Ova deponija Bostanište na kojoj se nalazimo jedna je samo u nizu deponija gde se u slivu reke Ibar, znači od Sitnice, odnosno od Kišnice i Ajvalije, Gračanke, Sitnice pa dolinom Ibra nalazi ukupno negde deponovano oko, po procenama, od 150 do 160 miliona tona toga što mi zovemo jalovine, tako, tog industrijskog otpada. Sam podatak, kada vam kažem tu cifru i tu količinu otpada, daje vam jasan odgovor koliko je on opasan i rizičan po životnu sredinu, ali i po zdravlje stanovništva na ovom području. I ne samo na ovom području. Istraživanja koja smo mi radili, s obzirom na obim koji smo mogli da sprovedemo, završavalo se negde otprilike na ušću Ibra u Moravu, kod Kraljeva, i pokazala su nam da čak i u područjima gde ljudi uopšte nemaju percepciju opasnosti od ovog otpada. Znači, naš narod ovde koliko toliko zna postoje ta jalovišta. Evo i ova prilika kojom se mi srećemo je problem koji imaju ljudi sela Gornji Krnjin vezano za prenos tog jalovinskog otpada, te prašine na području njihovog sela. Pa naš narod koliko toliko o tome ima neka saznanja. Ali vidite, čak i u područjima, recimo u blizini Kraljeva, mi smo našli izuzetno značajne količine toksina koji potiču iz ovog jalovinskog materijala. Nije tu samo olovo i cink, kako ljudi često misle. Tu su i drugi teški metali i hemikalije koje se koriste u procesu prerade rude. I znači, na primjer, evo podatak da smo u Bogutovcu u jednom periodu kiša, kada se digne taj talog iz Ibra, kada se sa deponija spira taj jalovinski materijal, našli izuzetno velike količine zagađenja u Ibru, ali i u poljoprivrednim kulturama. Konkretno mi smo radili analize krompira i kukuruza i našli smo velike količine toksina. Tako da vrlo je jasno da su deponije jedan od velikih rizika. Ne treba tu biti mnogo pametan, niti imati neko posebno znanje, dovoljno je pročitati podatke. Dakle, podaci su dostupni. Šteta koja jalovište čini pre svega na poljoprivrednim proizvodima je velika, ali opet s druge strane to jalovište je direktan proizvod nekih egzistencijalnih potreba lokalnog stanovništva. Dakle, opet se rešenje mora tražiti u okviru nekog sistema gde bi se obezbedila egzistencija ljudi koji žive od Trepče i ostalih rudnika, flotacija i toga, ali ne na uštrb životne sredine. To je jako teško, postrojenja su zastarela, flotacija je zastarela, tako da dosta stvari koje ne bi smelo da dođu u životnu sredinu dolaze. Tu je i Ibar jako blizu kao reka. Mi znamo da nizvodno Kraljevo i ostali veliki gradovi se napajaju pijajućom vodom upravo iz te reke, tako da problem je ogroman. Mora se tražiti neko kreativno, neko novo rešenje, da li tipa izmeštanja jalovišta i eventualne ponovne eksploatacije tog jalovišta, jer dobar deo rude završi u jalovini. Da li je to rešenje u traženju nekog strateškog partnera koji ima bolju tehnologiju od nas? Verovatno neko ko je veći ekspert u tom polju mora na to da odgovori, ali sigurno mora da postoji neki sistemski plan za rešenje tog problema. Zato stvarno znam da ima to jalovište i da kad je vetar i sve to, da to raznosi svuda prašinu, to je stvarno ekološki nije dobro i za organizam i za sve to, verovatno, čim je otpad. Sad, to bi trebalo opština, verovatno, da to sredi, da nađe, da li to da zagradi, šta, kako, da baš se u to toliko ne razumem, ali ne znam, i to bi trebalo isto da se vodi računa, ali sad ne znam koja opština to treba da radi, pošto ovde postoje dve, kosovska i srpska, sad koja je merodavna, ne znam. Tu jeste ostavljen prostor za delovanje, pre svega za nevladine organizacije, medija i
građanstvo, u ono što se kaže uopšteno. Sigurno da tu može da se popravi situacija, da i obrazovne institucije tu mnogo mogu da pomognu. Naravno, bilo bi jako lepo kad bi postojala i neka vrsta institucionalne podrške, koja sad u ovim uslovima je, ajde da kažem, maltene i nemoguća, ali po vašoj logici da, svako nek očisti svoje dvorište, nek vodi računa o svom ponašanju, sigurno da će da doprinese bolju situaciju u tom području. Pa trebalo bi vjerovatno da ima neka inspekcija, da stvarno to, da vodi računa, da stavi do znanja, da ne može tako da radi. Da vodi računa kao što u svojoj kući, tako treba i na ulica da bude čista i to. Drugo, dosta vidim da ima lutalica, kučići, kako ih vi zovete, ne znam, to je katastrofa. Napadaju narod na ulici, imam x primjera, ja vidim i pred moje zgradi koliko to, ja ne znam da li to ima neka organizacija da te kučiće napravi neki azil ili jednostavno neka ih skloni. Promena svesti, to je jedino rešenje, da sami sebe ubedimo da to ne valja i da treba da se menjamo, da radimo.